Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman neti ke vau sabi da deia ayuya i programa i waka komiti yu diwe kai Wiki sama di chaya komiti yu na Robbie Dadu Amain. We sende ala di god yala den konde masa busi konde ningi ba ala fuvi kabiten basia gaman foluku yonku gandi ala de sama di laswan sama fudeng Arkiman da mi mek denki mo fro do yong amo fro disi ko las libi ina libi teng ibe sabi boom sama no sabi afro ya da mi sabi zowel cultuur fasi na believer wan bijdrage if na amo moeilijk kosi die besa wani naya sanang afro de na ingi uma sama liever een bijdrage na ala fasi fagonta akonde tidia demo fa pisia e mambe gwa fesi kabavika fa pisia pikin grand pikin famille mati achali ala den sama di siki we begi gadu giden for de opo ko tapu den futu bakai ke faden bede ikawa beden fanudu ala de sama de aliki ifi siki alwasi so to konde de we meki abe we denki American konde we denki Holland ala den konde pesua buru de ala den sama sabi nga samadi wa sabi nga sau sabi we wisi kakiti ala de sama de aliki egi ulai we begi giden en we accident fu de so goso do ala de sama u like en u abonneer da ye kishen a programa ya so langa akon Arkiman sa wodu tidia ay senden ya kandia ulanga pikiso ma wo pube ifo olien satu ma kandia ulanga pikiso bikawa ibisu sani futaki komiti yu samu masawodu no wogo aliki wan poku da wo kwai baka Mama nagado na we say mama samoro Jamanti
Jamanti traffico to the no kanje si wan mama Papa you nav jealous Bika atori isi I go fit Bika no one also no karai sondro oli So I contact you na a olino Amma na eng na tirima suna wato So sondro na oli A oto no kamang waka Mama Nagado na we say Mama Samoro Diamanti Arkiman asandi de kai mama na wa pati sani den dei de koya funa 9 mei so tu dei den taki a dei ya na wa mama dei ala go on tapu kan den fi den fasima den teke one day taki do kai de ma fu giden le speki Arkiman wamma ina ibayanga moni wamma ine bayanga moni en sama abi we polwange Arkiman te we taki ma da we deki terugwanya baby a lobby fu wamma Arkiman da we teki a tori fu Esau anga Jacob na tutuelengi ma Esau be diamo gambala den kabora ma o isabi taki tuelengi sama konfosi en Esau na wamani be lobby onti en isabi taki den tu sama ya de pafu den bede Isaac and Rebecca Esau dabe mo lobien terwijl Jacob emma be mo lobien Arkiman na ape musi tu pikindi wamma meke toku na lobia a lobby aba mo figi Jacob on that Jacob ni anga Jacob be dia usu Esau be go yonti kaisti mo fuko ma somi so itaki da yo denki pikyo opo mo futaki taki ni ma lobby mi na tu altijd wamma abuan swakta giwa alwa shabi o men piki abuan piki dia ini dia abi swakta gi mana lobby ano lobby de tawang amma ya one day Esau kong angi be kien adarom imsapsa etaki data angi kien amma nga Jacob sito wan complot de bori wan supu da aksi apiki bala taki wan piki supa ni ataba ala taki mi ogien maar muselia eerste leti sabi taki meestal asama die geboren is na bia eerste leti Jacob take Esau tak I can take it that give me a soup and yami a soup a gaming you see a seli a leti yabi baka dat ya dako ye den teke Jacob gona dada sigi ki meti potina na bedrika da onda tada be simo abe konkandi di Esau kong a chaya supu kongi a pa bori
Apataki da isi aboitaki seigi mino apataki mi seigi sa makaba. Terwijl na eiso a seigi na Jacob. Jacob angema zette wan complot. Tekja eerste geboorte seigi. Amma arkima punt jou mo en boom. Ma Jacob eiso ati bon zodanig tak Jacob no be matande. Jacob flup gwe along. Arkiman sawele de uitasania. Imu ler uitasania taki tei imu sabi sayo taki yamu meke grap. Wansani diabi yamu meke grapangen. Eiso meke grapa be denk ya bespotu asering. En sawe leri tu taki tei bedrigi wansama yo yabi fulong. Efi fufu idogi yo yabi fulong. Jacob yabi fulong teki yabi malomo. Sawe leri ya tu. We leri taki te probleem kade in wa famille. Yeke danga ma u nomu soi kele taki u lobi wan fu den piki mo tawan. Efo dati de probleem u dia famille de. Aboy longwe probleem fanafa de ikan taki Rebecca ange man belibi in onmen bika kolien. We kodo. Sawe leri ya tu di Jacob eiso siembala u menteng. Toku pe Jacob be denken bala bi o kien. Bika nyabi ya be wani kien. Asuluit vrede angen. Arkima asowe si. Tak je was wansa ma dogi anga yu. Vergiffenis. Akang. Arkima na desani disi imu hal puya. Datida luku faweli bi anga wisevi. Arkimang yu ya bita pikino nowe ope kaye ma wisi man agwaini kedi ketake mai wisi ange mana fami. Mi bala go fia. Imadi chai yu solesi negi mung, solesi seibi mung. Amma di wasi fayawata fi yu. Asologu yu. Mika taigi yu. Taki efi yuma de taki yuma wisi yu. Ya mukai ma wisi man. Ne meke ni awani kiyu da meke kiyu. Efi ma kiyu. Zonu fi ade. Ma fi kima zonu de. Da tasa ma opo da ileri yu taki yuma. Yange igwakeri ki yange ima na awamo. Yas ima sondar. Arkima jai soi. So lesi yo opo imo futa kimbeta kata kinima alobi mina alobi yu. Yo gwesi alobi yu. Ma wama o abi alte wan fi. Mo figi wan fu de piki man alobi ano alobi yu. Adaro meke yesita ki so lesi. Wama yadu wansani da ape serengi wan fu de piki. Anatili asani yade. Since Bible. Daron. So lesi ala den di abi wama me kaiwi. Anom de nomo taki na gudu imbaigi ma. Nei. Kon tapu madei no na gudu na money. Ala dei mu de wa madei. Ala dei mu de wa madei. Famadi meke yu. Famadi chai kwa gon tapu. Amu de wa madei. Daro meke mika noiti. Imu de dai fluk yu ma. Nei. Den boli gim pikin gim ma mano manyang. Den boli magi pikin yang. So leisi keke. So leisi te ima demo yoke na di so tu kede. Yeke kande ya mambeli ima. Yoke kande ya be libi bonga yuma. Yoke kande misi yuma. Te yoke mekia de taki ke fudi misi ima. Efi taki ma beli yuma. Gon tapo yepi beli na ufikado tapo. Ma fi muke taki ya libi buanga yuma. Yoke futeke ya deyamo. Mi robi amain dadwe daki tapo mi borso. Dimi madede mi nobe ke taki ma beli. Mi nobe ke taki mi nobe libi buanga. Altijd mi beke omdat mi lasi mima.
Mi beke omdat mi las wan waarde. Mi beke omdat mi wan las wan san dim nooit mi ofende mo. Mai ne ofende mo. Yo libia nga uma party, yo ofende wa uma ite. Mi ataki so futaku. Mu pasa. Kande yo las wan piki, yo meke pike to. Mi ataki mu lase. Warki sa mi ataki mama ine ofende nooit mo. Tia demo asama yo ye pika ima. Te yuma demo meke denki de moment di biabi. Meke denki den bu moment di biabi gi yuma. Dati masama fu kopoli nga yuma ni fu sgontapu fu kopoli nga yuma organisasi fu poli nga yuma na masama motaigi no wasama mota di Jesus meke wata to win emma kayen ataki pikin de sama na bi win Jesus na idingi fu dungu ataigi den taki mama omi yu mi odwen Jesus o ma omi yu saye du gi yuma no dai luku kade noiti etake nga yuma yabi piki de kosi yuma yabi piki de nakema yabi piki de yakema potiado dai go a yuma go begi pardon bika make watain na blessi na wasama mukoli yu ikango pay wani ikango sotu kelki aine bei komoto na bon piti yu mama na si bikosi wawan na go to wawan mama mo diamante teke disi dende ide koya efi na abisani fi giyuma na feti ma mekala de mama de kisi wan gasi wata giyuma a bigi mo ige money bika money di giyuma de kandia saya bi overflood ma fi bi money to duwan sani giyuma meka fita ki dwen kande noiti be luku yuma ate fadiali biete long no eke dia sabana dia go luku yuma bika so leisi to alufu yari ke 15 yari ke one day PC sa poen bika mama be na alasani aichai alkiman sonia sani pasati de ube sa poen masoleisi we luku taki apasanga wi dan pasanga wantu alkiman atoriam begen kaba fa nenge efisi bon amadi kabwa nenge efisi bon suto amma ataki dia suto ataki osani ya suto mi opoche ya fa suto wantawan afika inde asutu wantawan sabana atawan dia suto dia gwa uswa sidon ni aye te wan pisi aye ke bari ende konde de sabi ke faube ja bene na tuna wazani da de pasi gawa usu de kaisa ma gawa usu balaga sanati de mo moko picha gbadulu chamande dati be bari fu dimi esisa mai bari basia balaga san ba to mi don na yuma konde yo teli wan madufu tu im kaide mande en letse ke fa yesi kapri no ya so papa gasambe bali basia da fieda teke ni ndese mai bali de katakin asandi mi yede na ke de ke mana de ke konyosu de den do den tak ataki sampasa den tak ogi miti we tak so to ogi amma tak na samaya da so to ogi mi miti afa miti na ogi da weke de ke kone holo sampasa den taki pikin dede ataki anokan mpiki adeya mpiki no de mpiki no kan dede den taki aboy fi dede sampasa aboy komoto ta konde kolukwema apia iwaka pasa nya bonde sutwen nya dede arkiman o men sani wesia ube sapue fa pasa
Maneya pasanga mi. Samu pasanga atawantu. A pasanga mi. Amu pasanga atawantu. Arkiman. Solesi we wensi ogi gisama. Na ugi fasama de. We wani teke fu. Sani umeke sani. Buma foshi ugodo arkiman. Ugo aliki wapoku. Da wakwa ibaka. Sake musalala Kemuye Kemo Kemusalala Nagiga maza Arkiman udobaka. Arkiman omesani unobe satsida upuda apasanga sama. Arkiman tide sama dede baka aini amen. Den boyi de suku wan dey bele. Den dede. Faden dede nya sabi ma dede kiden. Ifuna samana diaini mirobi amaya sabi. Ifuna sampasa funa den libi mu wakaso miya sabi. Masani di mi sabi a problemi ya nati di abigin. Arkimanati de abigin. Di lanti gi mepa misi fuwoko go to na boko pondo na apia bigin. Aini mi osu, aini mi chubula, ugi ta konde bedrijf fuwoko go to. Dat no kan wa problem. Matewe duasani umuluku sawedu. Umuluku fa wakagiwi wadenki mo. Wadenki mo. Jacob no denki mo taki dia ukoli tekia a eerste leti konku fasi kruka fasi sambio mitien a lukuma lukwa moment dati e so no be lukumo taki sa upasange a moment dati be luku taki angi be kien a make it a serious force leti Arkiman asani ana no waipe en mika taigi taki na sana yo asolanga go to anga jamanti dia wapesi sama ugo sukwen masana ya dawe andi komiti sana ya baka lemboya na pede tang i kisama fuoko go to madide wo kwa go to kaba subtref matricule so iden boya wa pisi pede mo ko nei da yosido ya dai new ye die nyai dingi da yosido ya dai taki nei den boy no mu go suku Arkiman fi pikeke e fi pikin de dia neti in ya minato bi fuke aneti na moment dia no to miti you da luku tawa abi o men piki da poti bere tafa tapu giden pikin da yo sidon da yo luku yo man yo luku i pikin da ange kiden matafa si de Arkiman mi katai you
we yawe rei wagi ma wagi abirisiko ma undati mu rei a wagi di we rei bicycle di we usabi taki brown fit i rei finaki kan dede ma toku we teki arisiko undati mu doen last time den boy ya de sukuande ibere mamo ogi fasani arkimai sal taki sai wani if you die dying if you want bedrijf consensie fu woko de ne go to the ape ana wani tasa makonde that you sabi so say if you fight there ne ya bi one go to pese alwasi na beutela de begi consensie na sana maya be abia pisidoti de fu woko go to ne de boy be gwape de bi obali de be potisa mafu yaki den asomu de ki aswade Maufu sidon da we take sani di fu pe politique ana uloso bika bon di sutu mi potien de fika fa sutu wata sama ma kandia igi pikia sutu kandia igi famia sutu arkiman mi be wayari ten de be waka stati geen brood geen school ne de wan boy school tu VPN so dat VPN ne wan fu de mataki taki hey Faden be weeping dia be mu dede make us sambio pasa on data aptia be dede da be going obstant artima we didn't kisi we assembly did kisi our take sande make politique you we take make politique ya on that for take make politique na uloso arkimanda we sido de arkisama ite wa muterio me sama dede ou nom terio me boy dede taki disi chapitre episode dede nomu dede mo ala di wandi dede IP ala wandi dede IP we take care problem for the boy that we make a politique una idenki mo taki ama da di lasi den picking artima fu you ke famille dede ne ye taki wansani be create emotionnel wan fam ja ifuna mi bala be dede Arkimang na imatie dede nyai atu la stai bala. La stai picking. So to ma o meke picking da wani se pike dede. Da no taki next. Ma widi sidwe nyang e dingi e kisu gambi ki money da we sidwe da we pay politika nge. E di lobby de so saide inaigo ye epic de waka fesi gwa inyameng longo ye epic de bikai lobby den. Tereki mu lobby de ya. Ma meko ulukwa no to di den boy de aini. I know to full loss up, full I know to the dem boy abi. Di mu de solo gu de pick, di dem solo gu de family, di de suku one day bed na upload send the one de no one ko taki o men de o mo de no one sama de mo. That one mo. Ma we take care sani da we pay politique. Sana ya anga ala sama ikisi wan bata start ye pay politika nge isi wan sama tifiweti ye pay politika nge isi wan sama de krom ye pay politika nge politique afu dati meka ube gosi donde asani ya na ilosanga politika ilosanga kau sefi da konda usukuwa oplossing kau sefi da utaki fawolo sasani ya op Kau sefi da utaki yei ni asania ni no amuloso bikade boy munya de boy no dingi ya bi pikin asari tak da ijai ni habit pe khabo kumbate te artima somo afu ya kumbate te no beria somo afu kumbate te na atiosu de kokien towe di dagunyan ma somo boy fude na dape de kumbate te beli na dape de gansa ma beli na dape de gansa ma gebi de Kan we walk go to abedrijf walk go to fijn die game voor den gansa ma pedemugo bus konde no malomo u lonte weri fulong u komoto astumer u komoto kon de gwan ala ne konde die ni new coffee kam new na de bedeka ba na londe sama long de mulombaka fu sama de mulombaka fu foto de mulombaka gi foto de long komoto na fobaka fu Foto mo kisi strom na baka ume yali for den kisi no we lombaka a ganse fa a gudu e grabuitelan a tapi se kwasa na ikwa foto de mulong de normal lomo de weli fulong if you long te weli a dede yo dede da minelu ko a fasi fa saumu eis onder su fabo yadu de fadebo yadede on that te usabi faden dede da wo kori sani
Ma fu no sabi we poti ya ye pe politiki ye dai no tu ye fai di be dia pe sai be du. Sai du. Ma datu unai aliki unai luko mo. We luko taki non dede oplose mukon. Ala wa wini fendo mulose op. Ma fu kompe danga fu meke sama no tu fu fe politik. Mi bara Robbie Amine da adwa dia ini. Mi dia ini. Since mi sabi mi follow the boy and me taigu take for the sama ya de can go na afkati. De pina. De long ausu di demo meke gide sama na fo kuku. Alanti de tekela harmoni nyang. De bowan somar oso gide sama. De mu goluku de oso gide mbo gide. Fa londi de mu long. Ifika ilo duwa baka. Peiberi igan sama jaundo wata no. Ome fuden dege bi dia ndo wata na ndo wata de nga sama fude. Ne pina long komoto de go baka awanta pe si go tang. I pu den baka. If ya pu den dinamite sto ala dio so epiti. If ya pu den ala dinamite sutu de mwelong. Unormal lomo. Uweli fulon. En a weli di weli fulon de. Meko umu. Koma kanda. Aweli du weli fu blonde meke umu nake de kona wang. Aweli du weli fu blonde meke umu suku taki hei asani amu losop. Usuku wan pesi di den boy fu de woko. O me go to fa bedrijf den boy di oma teke. O me go to fa bedrijf de ma na siton de mai naki hebi woko. Mi ashema mi ye. Na hebi woko. Na dedi yang alibi I deki den boy na wani go de so I deki na polo meke de go de da yo sua foto ya nyante ibe fu da ye teke sa fu de pe politique en place où losen op ala wi de schuld ala wi disdonde na wuno wani losen op nya ipu na wa fu waini bikasa ni na tidia de Naktidia de mine gafaire masande mi sabi fay mi lose up asande no tanga fu lose up ma wa well fu lose up no de because I knew de sama no one lose up I knew de sama no one lose up aleti ke fawa one lose gon leti na rekere no one loss up go safe no one loss that wabi belang wabi consensi wabi belang make no one loss up mana rekere na wa rekere no one no one loss up because we fini a go to we fini a udu you see uno one those we go let it go if we be one yasani abe loss up langa thing ma disi gwali gwasa akataya hali goso disi disi na memo mabesa daro meke mitaki family Robbie Amine na wa money fumbe matape taki money na ikwa sana le fare kaya sani fudin reparer fare mi sa fare ka reparasi dem pay money next nunca a money de tiao ko a orlo ku ofur a wanta fe anti wo fene baka because disi ne dati kabitenga mai teke money to sha saka ugo losen up tidem fifu tak mi afifu tak tasani mi abio mentasani futaki ma ala wan dede ipi ala wan manke di pasa ipi apta wan fa boye takide teke abi elufu pikin isabi sa wan taki dati imang etagi taki aigwe yange etaki if na face we plan faubio de sama na mofi muye taki mandede arkima mi disido ya ano makala pembe wo kwa sta soli na tude de mofu fuwo komandimu chaigo geuma arkima imutanga fugo taigi afraudi take mana kwa usumo
En den boya de luku dede feshanga fesh de luku dede kande ala fasifade londe de staki mina uhalen dia meke fende kans fu taigi den krut den lobby wan dia fende kans fu taigi den uman taki now komo solicite siki da isabi taki yo dede ma den boy guson tu boy di oppo fu skuan bele ya dai komo dia dai komo if you abi wana ini so tu ikindi adoti no bigi kadu bigi ala den boyepi fu puata wan sama ali gontapu ya ipuan sama fu to a gontapu no to de problem kamiti ongoku ma fu komoto ayosu nyante ibefu alwasha wawo ko kisi msabi fa yewo kwen alwasha wa obdrakin kisi msafa yewo kwen ala di assembly leader opposition coalition mwani taigu taku fika pe politika ngazania ala ube de kaba ala di assembly de gawan sefu den decidon pasa ume yali asani fu agotu ya nanua ipe u kaba fu pe politik anga den poti sama libi de sama de na politik de pe de sama de na politik na no tu de abi na nyande suku fu giden famille fu giden pikin fu den sangwasiko fu gepi den famille fu yepi den sefito bikane de komoto anda nele kwa foto ya aru foro wokaiden e fu de kwa foto ya kondusa amudu augi wa goni woteke sutu den dia den pede mude we studento da yo sido ya da yo taki madem sabito di amugwa pe wet ya ma note break wet te no too long te no too waka fesido con da ya bi fulong inokai si picking ange ki human da isidon a risiko ala sandi wabi de abi risiko ma risiko di eteke ma netike fambe taki kaba o me go to den boy do ma show o fa kilo go to dia bedrijf e pude ni na saka de dem o me go to dio man chaigwe meke usdom kabiten gaman basia assembly leader minister da usdwa bedrijf da usukwa oplossing bika a buitenlands nation na sinesi abi ugi by na ugi den ataba bedrijf de be de seliki sinesi a sinesi abi mi ade tegen sinesi mi ade tegen ontwikkeling want dan misama ifene de bele de tapu wan yo is de fasi maar nala sa ma wo ko de nala sa ma bia diploma de en so leisi na mi awani gwasiko mana kans mi no fende den boy tu kane we ali kia programa ya mi begi wa ni wa programa kaba taki na meke sama kompe ipe ogi man na meke sama kolige kori kosis koutu pardon tede kofudo den woko e fuma ulongwe anga de skoutu wanta ke ngautu mi sabi taki some wafu na tasa ni wego fugodu tasa ni some na opdrag yu kisi we furait ondati udanga goni yabi makti ikan dusai wani ikan denki kan dusai wani masabi taki wansani di ie du no bun no pasalanti Jacob du akori embala kori edda abi fulo sabi taki son sani di e du agi fami agi pikin ka pikin fu pikin
I pikyo gwe bari, grand pikyo gwe bari ya sabi saidu. Denk de fami Kennedy. Ala den dede. Te bijna Kennedy roei uit. Asaden bedu. Kameraden, school to beste kameraden de tani. Die wo kona fasi. Die wo kona juiste fasi. Ma meke bulu no dia yana. Bika te toesa ma bulu adoti. Da bulu su gerechtigheid. Da kado actie, let je gevabe actie kain. Taki pay bala de. Aswala den buye pi. Anga den bunsani fu buskondo actie ke skoutu. Taki pe asama dimu beskermde. Bika na pingo. Den boy de na pingo figo sutu. Na sama pike ke faima meke you aso. Na bon piti den. Ano bon piti den. Na letje ke faima meke you. Wo de sende you go fugo woko. Fu fende money fu kosol we picking. A let so den boy de hustle to. Fu fende money. Kande na abu fast. Kande na wet fast. Ma pede muni an pede mude. Do suye ke skoutu. Sabi taki bulu amudia yana. Na wan fasi dia amude. Yo fisa ni fien. Yo bali. Ma ya sabi sa ye bali. Ye si. Ma ya sabi sa ye si. Ye. Ma ya sabi sa ye. Panga ye sha panga. Kiyo taki kiyo mu ye. Robia mayange programa wiki. Gadu giwen. Udene mbaka. Ta wiki. Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti Wiki.